Tini high shall 17 May 1947 no Tini Tripura Hani Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Thwimani Abonoduk Sawnya sing Tini Maharaja Bir Bikram ni Simalwngo Khaiwi Sini Borom Gunang CM former CM Chini MDC stroke Joto Singoro Khaiwi sing Maharaj no Muito Khaiwi Maharaj ni Simalwngo Khum rok Rilaikha tei 1 minute jeng siring khaba tong laikha tangwing kai chini Maharaja Bir Bikram chini Tripura hano jebabe chini Tripura sarok ni bagui tongnani bagui je chungno thai kalang thumani tei chungno o hao chini sikla rok no srai rok no porinani bagui je education bo Tripura hani krung jagao kalangui thumbai bono chung thithamani porebo bono chung hambai riwi kulpaya Hani bagi Chini 79 bini death anniversary wo chung bono Muito Khaiwi no tini oro botolawo Chini Maharaja rokni Simalwngo Khaiwi chung tini Khum Rilaikha Tripurani lukurok no chung mono kainani musungo Chini Maharaj songno chung Muito Khaiwi nango tangai hingkai o ha Chini Maharaj song chung protect Khaiwi chini chingno tongthani bagui orani nobar watui ha no use khai chung tini usungora sokpaikha Kai financial sing tebo Chini Maharaj songni o bongni je khlai klangmani samung rokno sing Muito Khaiwi banta tei khlai ya bara samung rokno tabu Chini Maharaja bortoman Chini Maharaja Kishore Manikya Chini bubagrani bisingtibo sing Tripurani Tripura sarokno bahike protection riman asamung sing tabu khlai leitung belakhe da hambai dorok media rokno ini sal 79 dead anniversary Chini Maharaja Bir Bikram ni kita ni bagai sumber fai mandu fai mani bagai tabuk nadi Maharaja Bir Bikram kebang mas hamuno Rilaikha abo already Chini fayong James bo clearly saka bo kebang ma khainani bini plan tongani angkha khlayo mani personal view ani analysis so Maharaja tumung 1947 no thia hangkai just at the age of 39 tabuni Tripura ha mohai ha tongla khamo in fact bo chongi tongmani Tripura no independent khai toni nani na Pakistan bai thanai na BJP India bai thanai bo totally independent khai tonga nai mani live ma sungnugu Azorawo Chini Chakmani chief Mogroni chief Lusaironi chief Koki chief Rosi Hormani dia cengkia kai sabai thaya dan sadin kai tongnai tumung bo thia hangga hangkai cengkini sadin nang kamu sadin kai tong kamu
including 3 district chini Bangladesh no khobui abo simia silet jora including some part of Meghalaya phun chini hang khamu independent dita abuni boy nang wan sugo je bo naharmani mono jot to se kotor kug nahar mung na hinai but unfortunately bo at the age of 39 ki thang ka abo bo asomsa abo chini live mo jot to status day ni ang khaklayu because abono review se tini sing je jinjal mani tongmani chin je problem ngi tongmani abo bus ka ei bosok dara rok amung tang mana ni khakai to naidi abo sing simi khlaimania chini capacity wa sing je farisa sing khlai thanai a samuna sing next generation ya fari klang thanai next generation a samuna khlai nai mo hagna sing manjui plangi thangman thangnani nangnai tabuk and I'm sure tabukni youth ro tabukni young generation ro that sing Gen Z hino borok belekena aware tini jorani youth haya and definitely borok mungsa khlaine sin do pani bugi hamya jang na tangkha jeng tabuk ti declining o thaya jeng tabuk progressive de thanai hina khaklai ayong ni lai bumawo posat the quality ganang borok ni punukjak lama ba ador sorogo tino sekang lai tongmani rokna kha chini je tabuk bir bikram ni je punukjak kalangmani lama punuk kalangmani lama ti pipra dofa ado ki agu gaman no sam definitely agu gi man ani ko doubt kare chini jorawang yang next generation ong nai next generation yang kai abuni generation ong nai but definitely naidi kaisa kok tong history repeat itself mo kok tum kubui nong khang kai I'm sure chini hasan kifili man nai te kun doubt kare odago Rilaikha hambai maro sini joto media friends okto norok sini phayei sungoi baksa kurungai norok je sini samungno awaiui tongmani bagai sini Rilaikha norok oro phai nukhana sung tabuk sini Maharaja Bir Bikram bini 79 death anniversary bo 1947 asaikha 1947 thikya Thwimani pore tini 79 death anniversary sung boni je jagao tini Khum ruphayei ekta borom ruphainani bagi sung phaikya ono nukhanao jaga phai sokpaijak sini honorable MDC sini dara Utpal de Burma tongo sinoro TWF ni central ni president je sini madam Manihar oba haikeno sini TWF ni central ni leaders of TWF ni central ni leaders of joto phaino sung tini Maharaj ni je mangthongo Khum bokta ni bagi phayo tai norok saimono sini Maharaja Bir Bikram bo je fruk thang tonglang fru gobangma bini imang nukmani Tripura no kaisa modern Tripura sanamna ni bagai school ni bisingtui road infrastructure ni bisingtui oba haike hospital ni bisingtui oba haike bangma bini klaijak ya klaijak samung rok ni porebo gobangma taibo pending tongkho abono rogo sung sini Maharaja tabukni 186 sini king Maharaja Pradut ni bisingtui sung klainani chai togoi tongo tai tini ni hai salo death anniversary ni salo sung obono Muito tai saman phiro as a true warriors Maharaj ningai true tiprasani warriors ningai je Maharaj ni imangno sung tiprasarok ni bagai muk thang sanamnani Maharaj ni imangno thinango sung abono complete klainani tai tini hai importance halo not only o jagao simiya joto thayono Tripura rajyoni dal bidal constituency rogo je jagao Maharaja Bir Bikram ni mangthong tongo a jagao bororok thangai tinini salno respect rugui khumala rmani bisingtei bkhawo ekta suri mungnargai jotono respect reino khlai tonglai jau angto thasingo saka bini imang kabangma tongmani education no nainani thanga kabangma school bo sanamka je taimo Brown Saheb educations ni bo main of the most important head post tongpru Brown Saheb ni bisingtei bo kabangma school bo khuluk rakha road infrastructure bo kabangma bo road connectivity khlaikya even hospitals of ni bisingtei bo khlaikya tai not only that jaga thai jaga bo je reserve khai kalang thangmani Ponchom Tripuri rok ni bagai abo Rilaikha sini bagai kaisa remark khaijaknai a time rogo bo 2600
जे स्क्वायर किलोमीटर रक बो आफ्रो रिजर्व खाइकलां थांमानि आबो रक सोंथिनि मुइतु मानो हाइसि गाय एयरपोर्ट रक बो जे सनामानि आबो रक ब्लाइके सिनि तिप्रासा रक नि बागै काइसे ऐतिहासिक गा ओ साल रक नो सोंथिनि हाइ सालो ताइसे मुइतु मानफिरो ताइ बनि परेबो गोबांमा बो खलाइनो मुसुंजाकमानि आबो खलाइमान लिया आबो रक नो सोंजतो तिप्रासा बुबाक्रानि वारियर सङै थ्रु तिप्रासा स्ट्रीट नावै सोंगाबो रक कमप्लीट मा खाइने हाइसि हामबाय पहिलानो फंका हाम तिनि मिडिया ता कुकजं ताइ पहिलानो आं तिनि हाबुबाग्रा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर ना आणि खुलमा ताइ हामजाकमा आणि खायकमा याफार कारण जों नुग्रुग्लिया तिनि तिनि सालो बो सुजारनो याकारै थांगा 1947 फाइपानो तिनि लाइबुमा जों बय परिबु जों तिनि अक्रा चाक्रा रंनि थानि अखनाव साइमानो बचिनि तिप्रा हास्तेनो बुसुत नाइथक खाइगा ओ नाइथक खाइमानि न जों ताबु गो फां फां चिनि बर रक बुनि दफा रक तिप्रा हास्तेव तंनाय रक रों सोरोंमानि महाराजा वीर विक्रम कलेज महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी किन्तु खलाय कलाङै ताबुक आरो परिबो गोबां मा चिफ मिनिस्टार लाई थांनाय मानिक सरकार दंफानांथुन ताबुकनि चिफ मिनिस्टार पांथुन गोबां मिनिस्टार अ कलेज परि अथच तिनि बबाग्रानो बरम रिनानि बागै ताइ अ सिमालंनो अ मांखरनो नाइथक खायनानि बागै केबो साक्तारि आबोनि बागै सांता खामबो बेलायथो कारण अबनो जुदि न तिनि बरम रि खांकाय अतिरप्रा हास्तेव तंनाय मन्त्रि बक्रब जाय थानाय रक मन एकदम दिल्लीओ आहाय दिल्लीओ 36 टन आजागाव चिनि महात्मा गांधी संनि राजीव गांधी इंदिरा गांधी सं सिमालंगो बुइथाङै टुरिस्ट प्लेस खाय बुइनाय तंगिना चिन अरखाय चिनि नरक साइमान नरक साथि तंगु लाई थांनाय चिनि बुबाग्रा नि ओजे सिमालं काथिकनानि मतया ताम खायका चिनि बुकुक सुबानि न बेलायखा हामबाय महाराजा वीर विक्रम वेटलाइफ सोसाइटी हिनै जत टीडब्ल्यूएफ नि वारियर स्टक वाईपीएफ टीआईएसएफ जत तिप्रासारक और फायो जे मानसाक बलं हकलायका साप खायलायका आबन यागुलो ताबु तिनि तिनि सालो और याकं काथिकनानि जागा दंगु कुसुक जराति केबा चिनि महाराजा वीर विक्रम बो आधुनिक रूपकार हिंजागु बो ताबु बो कथां तंखा हंकाय जों अदसाव मा तंला खानि आबनि बागै आं जत्त बुकुक संग अबसक अबकनाम संग सिमालं गो फायि खलायापानो जों चिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर न जानि जानि न ब ताबु मोटामोटी जत्तनि न गनो मांपिलि दं फटो तांगै तंगो हमाला आंगाबन रंनो कायसा उलेख खायरवानो लाई थांनाय 3 बोसोर सिगां टीडब्ल्यूएफ नि तरफ थेकेनो जों चिनि खान खायनानि हिनै ताइ महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक न जत्त सिनितुन साइमानथुन बिनि मांपिलि नगो जों मताय पुजि मा हायते मा पुजि लायनाय चिनि राजा बा हिनै न जों आ फटो सुनामलाय जागा जागा फाललायका आबनि बागै विशेष खाय टीडब्ल्यूएफ रगनि नुखंगले ओ मांपिलिले तंगो तंखांकाय तिनि तिनि सालो जत्त बरक आगरतला फाय सिमालंगो फायनानि कगिया बरक जानजानि नगब महाराज न मुइतो खाय दुख सात्राय सब खुमबगो खुलुमबै मानो बनो जों बरम खायमानि थुनबै मान आबनि बागै चिनि बुबाग्रा बेलायखनो काहाम काम खायलांका मोतायबो कथां तंखांकाय तासिक जरा तेबो खायकाम आसं नां सानाय नरक नब बेलाय बेलायका हामबाय जों खालिनि बिसि रगो तेबो नायथक तेबो काहामकाय खायनानि बागै ताबु जेहेतु चिनि टोटाल ताइवैसे एदिसे हापंबं खाबा जत्त एमबिसि सीएम एम रगबाय मिलि लायो सिकांबारियानो ओ बिनि आसायमानि साल थैमानि सालनि मास कायसानि सिकांनो आबुनो किसा चिनि अरजारा अर्गानाइज खायतंनाय चिनि बुकु सिबानि बरक चिनि जे एदिसे हापां नि चिनि बरम गनां सीएम संबाय एम संबाय एमडीसी संबाय आसलाय सालायो जों स्टेट गभर्नमेंट मुंसा खायाबानो चिनि एदिसी तरफ फैते मनोतै नायथक खायो जों खलायरिनानि बागै जायतकनानि बागै जों आंबो आवकनो नखमो जत्तनि थानि जत्त तिप्रासानि थानि आसकनो हामबाय